question is, what education system supports everyone's learning? And in order to answer that question, we first dived into the question, what is learning and what is education? Mokymas? Kažkoks nesibaigiantis procesas, kuris tau leidžia suprasti, kad tu ne viską žinai, kad tu kažką vis atrandi naujo. Ir kažkoks susipažinimas netgi su savimi, nes kartais atrodo, kad tu labai daug žinai, o iš tikrųjų tai netiesa.